Harbe amele mohi mo presidente Cyril Ramaphosa o hlakotse mohopolo wa baahi wa hore mmuso ha o etse ho tuma ho ba abela ditshebeletso o boletse sena nakong ya Imbizo Potchefstroom Northwest. Mo presidente Ramaphosa o eteletse pele mokgahlelo wa bobedi wa pitso ya hae ya leano la ntshetsopele ya didika Northwest. Batho ba bua ka storage, ba bantsi ba bua ka metsi, ba bantsi ba bua ka ditsela. Re dukile kaofela. Mo presidente o re ditjhelete tsa dithuso tsa mmuso le mananeo a phepo dikolong ke mohlala o motle wa ka bo mmuso o ikitlatsang ka teng ho thusa baahi. Go na le tseo di project tse dintsi tse re sebetsanang le tsona tse re tshwanetseng gore le tlhalosetse sentle gore di sebetsa jwang. For instance, pele ke tla mo ke ile ka ya mo Ikageng mo projecting ya metsi. Tonakgolo ya province e bile karolo ya moifa bahlanka ba mmuso ba ne ba le teng pitsong ena ya mopresidente. The president said this morning we went to one extension where we're going to see a reservoir which is being constructed, which is going to address problems of water in the entire area here. Mo presidente Ramaphosa o hlakotse mohopolo wa baahi ba Northwest wa hore mmuso ha o etse ho tuma ho ntlafatsa bophelo ba bona. Baahi dibakeng tse mmalwa Northern Cape ba ka nna ba iphumana ba dutse lefifing ka lebaka la hore bomasepala ba bona ba hloleha ho patala sekoloto se hodimo sa motlakase. Bomasepala province ba kolota Eskom dibilione tse fetang tse 4 tsa diranta. Masepala wa Siangquma o Douglas Northern Cape ke o mong wa bommasepala ba hulang ka thata ka baka la mokitlane wa motlakase. Ha jwale masepala ona o na le mokitlane wa diranta tse dimilione tse 277. We've got a lot of meters that has not been commissioned on the system. Some people are stealing electricity, they are bypassing meters. Bongata ba bommasepala ba tobane le ho kgaolelwa phepelo ya motlakase le ho imullwa ha phepelo ya motlakase. Baahi ba hlalosa ha ba sa thabiswe ke maemo ana a ditaba. Rona re na le di-meters re reka motlakase, di-business tse di tona tshwantse di patale gore masepala a ka kgona go patala Eskom se rona re kolotang. Ho sa le jwalo ba bang ba bommasepala ho hlaloswa ha ba ntse ba etsa mekutu ya ho lefa mekitlane ya bona. A municipality like Ditaba has been able to pay 36.8 million rand at the end of September, and the previous month they've been able to pay 68.3 million rand. And then also Siangquma just paid at the end of September 5 million rand, and Renosterberg paid 200,000 rand. Ha jwale ke bommasepala ba 23 ba hlolehang ho lefella dikoloto tsa bona tsa motlakase Northern Cape. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Johannesburg Water e qheletse thoko ditlaleo tsa hore kgaello ya metsi Johannesburg ke dikarolong tse ding tsa Gauteng e bakilwe ke ho se hlokomelwe ha meralo ya motheo. Diphetho tsa climate, mehato ya timatima le tshebediso e phahameng ya metsi ke tsona sesosa sa bothata. Dikarolo tse fapaneng tsa Johannesburg di itemoetse tlhokeho e telele ya metsi. Empa Johannesburg Water e re bonamodi ba yona bo lebisitse dintlafatsong tse ding. If we look at the system of rainwater, we'll note that last week the entire system was sitting at 36% in terms of their total reservoir storage capacity. This week, which is 7 days down the line, the system has improved. It's now sitting at 37.5%. Demand, yes, has grown, and it's not that the city is behind or not ahead of the problems that we have. I think my colleague Joseph shared about the Brixton Crosby project. This project actually started in 2015, but there's been challenges.
ha re bele ro amhele mmohi dikitikiti tsa ditho tsa mahata mmoho di bile le mohwanto ho ya ntlong ya bonqosa Israel e Pretoria ho ya bontsha tshehetso ho baahi ba Palestina ntweng e ntseng e tswela pele dinaheng tsena tse botjhabela bo hare. Ba tlile ka bongata ho tla ntsha ntlhakemo ya bona kgahlano le se etsahalang Gaza. We want Israel to stop the apartheid. We South Africans have dealt with it. We know what it is all about. We want freedom for the people of Palestine. South Africa went through the same thing. For us, South Africa, this is personal because we know what it feels to be dispossessed of your land and of your dignity and your humanity. And it's something that we South Africans, we can't tolerate. Jolo ka palo ya batho ba hlokahalang e ntse e phahama mokga o busang Afrika Borwa ha mmoho le mekga mahata mmoho o re mmuso wa Afrika Borwa o leleke le nqosa la Israel kwana naheng. We want to remind the world about what Comrade Nelson Mandela has said, that our own freedom will not be complete until the people of Palestine are free. Le nqosa la Israel lona le re ha se maikemisetso a bona ho sota ka baahi ba Palestina empa ba lwantsha Hamas. Our war is not with the people of Gaza. We withdrew from Gaza completely in 2005. There is no territorial conflict here. The whole Gaza is under the Hamas dictatorship because since 2007 there have been no elections in Gaza. EFF e tla tshwara mohwanto wa yona ka Mantaha ho etsa kgoeletso ya hore ntwa e seng e nkile dibeke tse ka bang tse pedi e kupa e fele. Ka ho le le mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o lebeletse ho ba le kabelo ditherisanong tsa khotso Cairo e khepeta hosane maikemisetso ke hore mahlakore a lwantshanang ntweng ya Palestina le Israel a dule majwana. It is a great honor for us to be invited to participate in a peace summit like that when we are so far away from that part of the world. It speaks to South Africa's standing with regard to how we are perceived and the fact that some people and leaders think that we can make a contribution. We do believe that we can make a contribution. Our own history and what we have gone through, when we look at what is unfolding there, is a history and an experience that can be brought to bear in terms of trying to resolve those conflicts that seem intractable, because our own struggle and conflict seemed intractable. Many people around the world thought that South Africa is going to descend in a terrible civil war and will be slaughtering each other, and we found peace, a way of fostering peace. So that is the message that we will be taking to that part of the world. Lekgotla le phahameng la Pretoria le diile kahlolo hore kgatiso ya lentswe ya moqosi wa bobedi Bongani Ntanzi ntle le tumello ya hae ho hatiketse ditokelo tsa hae tsa molao motheo. Ka lebaka leo moahlodi o fumane hore kgatiso ya Ntanzi ya kala 24 Phupjane 2020 ha ya lokela ka sebediso e le bopaki. Moahlodi o boletse hore ho dumella kgatiso eo ho ba karolo ya tsamaiso ya nyewe ena ho tla hatikela tsamaiso ya toka. This court is enjoined to declare evidence which was acquired unconstitutionally to be inadmissible, as I'm doing about the very recordal of the Section 217 interview from its beginning to its end. Because if this court allowed such an egregious flouting and flagrant flouting of accused number 2's constitutional rights in terms of Section 35(5), it would not be in the interest of justice to do so. Le kwetha le ananetse qeto ena. We are so delighted to receive the outcome of the finding of the judge in relation to the evidence of the tape recordings, in that the court found that it was unlawfully obtained.
Ho sa le jwalo le polosa le bolaile mofumadi wa lona ka o le hlaba ka botlolo e reng la Chisandile Maduna le nyahladitse kopo ya ho lokollwa ka beile lekgotleng la dinyewe la Mmasetrata wa Babethini Mpumalanga. O tobane le qoso ya polao le teko ya polao. O hlaeletse kgotla a amile maikutlo. Le ha o le jwalo lelapa le tshiamong le re le phela ka tshabo empa ho feta tsohle le batla hore toka e phethahatswe. Can't even say we don't have even words, yes, but we are very much unhappy for what has happened. Nyewe ena e kgutliseditswe morao ho fihlela kgwedi e tlang e tla be hlola matsatsi a 15 ha ho ntse ho etswa dipatlisiso. Baahi ba Vredefort Free State ba halefile haholo ho latela ho hlokahala ha bana babedi ba motho ba dilemo tse 3 le ya 4 mo ho tlalwang hore ba ile ba ja mazimba a feletsweng ke nako. Ba ipiletsa mmuso hore o kwalle ruri mabenkele a melata mme beng ba ona ba romelwe dikampong tsa baphaphathehi. Lekala la tshireletso ya baahi le kwetse mabenkele a mang ka mora hore le etse letsholo la ho phenyekolla. Nakong ya letsholo la lekala la tshireletso ya bareki la ho phenyekolla mabenkele le hapile thepa e akgang ka hare, disakarete tse seng molaong, meriana, dijo tse senang matshwao le tse felletsweng ke nako mabenkeleng a melata. Lefu la bana ba motho ba babedi ba ho tlalehang ba jele mazimba a tswang lebenkeleng la melata le halefisitse baahi. Bare ke bomadibabe hore mmuso o aha serobe phiri e se jele. Batho ba a se batho ba borona ba ha rena di-criminals tse tlisang di-product tse re sa di tsebeng mo South Africa. Ntho e etsahetseng ha ra e thabela ebile ha re sa hlotse re emela hore e etsahale mokwallo ka ho tjho jwalo re bolela hore ha re sa thabela melata e tlo re rekisetsa ntho tse jowang ka hare ho motse. Ho bohloko hore re tshwanetse re lose bana ba babedi ba bakananyana before ho ka itwa wa nkwa mehato ena e nkuweng enana ya hore ho etswe bosheba hore batho ana ba tswe. Lefapha la dikgwebo tse nyane profenseng le re lentse le lehotha ho fetola setshwantsho sa molao se tla le dumella ho fana ka dikotlo tse boima. Appropriate sanction will be issued out. It will depend on the extent of the transaction. Sometimes a case gets opened where the police will investigate further and the person will appear in court. The docket will be handed over to NPA. Ho sa le jwalo baahi ba ne ba tshwere tshebeletso ya thapelo sebakeng seo bana ba hlokahalletseng ho sona. Ba lelapa ba ntse ba etsa ditlhophiso tsa ho boloka bafu hosane. Lekgotla la molao wa motheo le qadile kopo ya REF mo ipiletsang kgatelo le qeto ya lekgotla le phahameng la dinyewe la Gauteng ya hore e lefe ditshenyehelo tsa bongaka tsa mahlatsipa a dikotsi tsa mebileng. Discovery Health e amoetse qeto ya lekgotla la molao wa motheo ya ho hana kopo ya RAF boipiletsong kgahlanong le taelo ya lekgotla ya ho se lefe ditshenyehelo tsa kalafo tsa mahlatsipa a dikotsi tsa mebileng. We are pleased that the Constitutional Court, the apex court of our land, has upheld the decision of the High Court, which was also upheld, by the way, on appeal by the Supreme Court of Appeal, that the directive issued by the Road Accident Fund to cease the processing of all medical scheme members' claims who have valid medical expense claims after road accident injuries, they've declared this unlawful. The insurance diri qeto ena ya lekgotla e bohlokwa ka ho fetisisa ho bao ba sebedisang di-medical aid le ma Afrika Borwa ka kakaretso. This is a victory in the public interest and is societally very important. Firstly, on the principle, it ensures equal and fair treatment of all road accident users. Discovery ere e bang lekgotla le lela dia kahlolo e dumelana le kopo ya RAF e ka be lahletswe ke tjhelete e balwang ho diranta tse dimilione tse 120. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang JC e ne kwala hore nyaphhlano. Randa e sebeditse hantle papiso le dollar America jwalo ka mebaraka e shebile ntwa ya Middle East. JC kwezi dia bodisa sebetsa hantle mo all share index e fokotseng lekgetho la bone ka tatellano. Ditheko tsa thepa kaofela di kwala beke di sebeditse hantle.
Moepetjana re kopile maikutlo a hao jwalo ka ha diboke le di-Proteas di bapala di dihlopha tsa England mohopeng wa lefatshe wa rugby le cricket. Potso ke hore na ebe wena o di bona jwang diphetho dipapading tsena tse pedi? Maikutlo a hao ho Facebook ke a latelang. Ntshepara Ngox o re dipapadi tsena ka bobedi e tlo ba tse matla hobane England e tlo batla ho iphetetsa wa Afrika Borwa empa re tlo phomella. Neo Mulo yena o re di-Springboks di ka nna tsa hlolwa hobane se bile le papadi e boima le France. Molaetsa o qetela ke wa Thiza Lion anti yena o re cricketeng re tlo jewa empa ho rugby teng re tlo etsa mehlolo. E tlo fenya Engelane ka gore Afrika e tshamka ka maikaelelo re eleletsa masego le matlogonono. Nna mohopeng wa rugby ha ke bone mathata England ka se re fe mathata ha o kgone ho hlola sehlopha e leng sona batshwari ba mohope ona e leng France ha ke bone England e tla fa mathata mangisma a ka se fe mathata ha ile papading ya cricket yona le nna ke bona ha ke bone re tla sokola bafana ba cricket ba phamisitse ha se a ke tshepe tla ba di chokers this time around. Khotso nna ke re papadi ya kaosane ke bona Afrika Borwa mapokopoko a ya go tlhola papadi mapokopoko ya ba tshepa ba matla haholo ebile le ka mokgwa ba babalang ka teng ra kgotsofala. Motshameko wa ka moso go tla nna thatanyana gonne France ga se England ebile England a se France. Ne ke re diboke di ska tsena ka tlhaloganyo gore ka gonne ba fentse France jaanong ba go feta bonolo ka England. Nna ne ke re fela ba tsene ba ipankantse jaaka ba tle ba dire ke ba eleletsa tsotlhe tse di siameng. Moerile wa maikutlo a hao ka mehla jwale ha re bone hore re ka lebella maemo a jwang a le hodimo ho sane ka Moqebelo. Fela mona mohi o tla fumana ditaba tsa Setswana o sane ka thapama jwalo ka se re utlwile re lakaletsa dihlopha tsana tsa di-Boks le di-Proteas mahlonolo hore di bolaise dihlopha tsa England thupa ho sane di fela mona fihla le kopana nakong e tlang ha ya teng.